umuhanzi akaba n'umuproducer Element Elee agiye kongera gutaramira muri Uganda mu gitaramo gikomeye cyateguwe n'umuhanzi ukunzwe muri iki gihugu witwa Agiye, kizabera muri stade ya Kakeya iri mu mujyi wa Mbarara. Iki gitaramo cyiswe Agiye Live Concert 2025 kizaba ku itariki ya mbere Ugushyingo, kikazabera muri imwe muri stade zifite amateka muri Uganda izwiho kwakira ibitaramo n'ibirori bikomeye birimo n'icyitwa Kiliho Cray Radio West gitegurwa na 100.2 FM Radio West. Agiye uzwi mu ndirimbo nka yakoranye na Bruce Melody yatangaje ko yateguye iki gitaramo kugira ngo yishimire hamwe n'abafana be urugendo rwe rw'imyaka irenga 10 amaze mu muziki, ndetse akanerekana ko umuziki ukorerwa mu burengerazuba bwa Uganda ushobora guhuza abantu benshi nk'uko biba mu bindi bice by'igihugu cya Uganda. Kuri ubu Element ari mu bihugu byo mu karere aho amaze iminsi akora ibikorwa bya muzika. Yari muri Tanzania aho yafatiye amashusho y'indirimbo yakoranye n'abahanzi barimo Muri mu ndirimbo yitwa Josie. Hanyuma kuri uyu wa gatanu, ubwo ni iminsi 2 ishize, nibwo yaganiriye ibiganiro na ambasaderi Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba bigamije gushimangira umubano n'ubufatanye mu guteza imbere umuziki Rwanda muri Afrika y'Uburasirazuba. Right, this is STOREROOM TV kamada. Subscription, comments, you are together. We have to grow together. From stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment.